Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho wowe wabikoze ugakanda kuri like. Abasore rero barenga 200 baturutse mu bice bya Rucuru na Masisi batangaje ko biyemeje kwinjira mu gisirikare cyitwa ARCA FCM 23 gifitanye isano n'umutwe wa 23 kiyobowe na Major General Sultan Makenga. Ibi rero babikoze nyuma y'ubutumwa bw'ubukangurambaga bwatanzwe na guverineri wa Nord Kivu Valentine Usamba Yakosoko mu ruzinduko yagiriye muri ibyo bice by'intara. Muri urwo ruzinduko guverineri yasuye ubuyobozi bwa gakondo bwa Bashali na Bitoho aho yagiranye ibiganiro n'abaturage mu nteko rusange zitandukanye. Yageze kandi mu duce twa Nyanzare, Katiru, Mweso na Kicanga aho yibanze ku butumwa bwo kubana neza, gushimangira ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya ivangura rishingiye ku moko. Hasaba abaturage gushyira imbere amahoro n'ituze. Bamwe mu rubyiruko rwitabiriye ibyo biganiro batangaje ko banyuzwe n'ubutumwa yabahaye, bakavuga ko bashaka kugira uruhare mu kurinda umutekano no mu kongera kubaka uduce batuyemo. Uru ruzinduko rwaranzwe kandi n'itabira ryinshi ry'abaturage mu bice bitandukanye byasuwe nk'uko muri kubibona muri video. Mu midugudu imwe n'imwe abaturage bagaragaje ko bishimye kuba babona ubuyobozi bubegereye. Mu gice cya Masisi abaturage benshi bateraniye hamwe kugira ngo bumve ubutumwa bwa guverineri. Guverineri uzwi ku izina rya Magufuli mu baturage yashimangiye ko azakomeza gushakira ibisubizo ibibazo by'umutekano n'iterambere bibangamiye ako karere, anagaruka ku kamaro ko kongera imbaraga mu nzego z'ibanze hagamijwe gushimangira umutekano n'imiyoborere. Nk'uko mubibona rero ni abaturage benshi ba Kicanga, ahangaha ni muri teritwari ya Masisi mu Gicanga, aho rero Rucuru abaturage baje ari benshi mu kwitabira ibiganiro ndetse cyane yuko ariho guverineri Erasto avuka, ni mu gace k'iwabo rero yabitabiriye rero ari benshi nk'uko muri kugenda mubibona. Yaganiriye nabo ibintu byinshi rero nabyo tugiye kubagezaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda kubera ko yabiganiriye mu rurimi rw'Igiswahili. Ndabizi ko hari abatumva neza ururimi rw'Igiswahili. Quick Times News irahababereye, ngiye kubasobanurira ijambo kurindi mbareka n'abumva Igiswahili nkajya ndibasigiramo mukabasha kubyumva neza. Hanyuma rero kora like na subscribe tujye tubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye harimo n'aya ngaya. Turashimira abaturage kubwo batwakiriye, atariko ngiye ntibintunguye kubera ko ari iwacu. Nari mbizi ko musanzwe mutwakira neza, ariko ndabimbizi ko kuza kundeba ari ngombwa. Tutaomba population ya Kichanga cha kwanza cha kufanya kuona muko hapa nyewe wote hivi chenye kinabaikanisha hapa ni juu. Turasaba abaturage ba Kicanga kuba mwicaye mumeze gutya, ikintu kibica janga kandi kibabeshejeho ahangaha ari amahoro. Munaona nyewe wote munapiga mikono kwana na bachunga mzuri. Angekuwa abachunga mzuri mungemutupia. Ati impamvu muri gukoma mu mashyi nuko abasirikare babacunze neza, iyo bacunze nabi mwari kuba mubatera amabuye. Ilichagula viongozi wazuri benye banayua kama Icyama cyacu cyahisemo abayobozi beza, babandi bazi umuturage akamaro ke nakahe. Twebwe turwanira impinduka, turwanira abaturage bacu, niyo mpamvu muba mubona dukora ibintu nk'ibi ngibi byose. Turi hano gusa kugira ngo tubafashe mu bintu byose. Umutekano si uw'umuntu umwe, umutekano ni uwacu twese. Twebwe dufite amahoro kandi icyo tugomba kuvugira kuri uyu munsi ni ikijyanye n'umutekano.
bakina Janvier Karahiri barumuna bacu baraha, muhamagare bagenzi banyu bakina ba Janvier nabande bareke gukomeza kwiyunga kuri FDLR, baze biyunge ku gisirikare cyacu cya M23 ARC. mubambie Naho ubundi mubabwire yuko barimo barata umwanya. wenye wako ndani wako napoteza wakati. Hakuna siku kibaya kitashinda. Babwire ko barimo barata umwanya kubera ko nta gihe na kimwe ikintu kibi kizatsinda icyiza. Kimbia mu mapori bataendelea kimbia pamoja na FDLR zilitokaka kwa Rwanda na zinamwanga. Bazajya bakomeza birukankane na za FDLR zavuye mu Rwanda zimenya amaraso. Ubwo rero nabo bago nimba bariyemeje ibyo ngibyo rwose bazaba bari guta umwanya. Na pamoja na Mungu habatafika Goma. Atariko icyo twizeye nuko hamwe n'Imana batazigera bagera i Goma. Sawa histoire kama balikufia mu mapori hamutababonaka mu. Muzajya mwumva bapfiriye mu mashyamba kubera ko ntimuzigera mwongera kubabona mu migi. Kuko bakubwa zetu, kuko baloko betu, mubambie batoke mu benye bakonda. Mubabwire bave mu bintu barimo rwose, baze batugane. Chakula, ubaguzi wa ukabili na bomola inchi, sisi wote population yetu tupiganishe ubaguzi wa ukabili. Twirinde ivangura ry'abantu, ivangura amoko. Twebwe rero icyama cyacu ibyo bintu kirabirwanya cyane, Achagule kama atazaliwa ni kabila. kubera ko nta muntu n'umwe wagiye avuka ngo ahitemo azavuka ari ubu bwoko. Basi yote kwenye tuko napita, tuko naambia population yetu batu baache ubaguzi. Ahantu hose tunyura tugenda tubabwira ati muve ku bintu byo kuvangura, muve kuvangura amoko. Haina ubaguzi wa ukabila. Na tukejenga inchi na kwa upendo na Twe turi kubaka igihugu ku bw'urukundo kandi dukundana hagati yacu twese. Cette tournée d'itinérance s'inscrit ainsi dans une dynamique de rapprochement entre les autorités provinciales et la population. ya kwanza ni kuangalia shida. Ikintu cya mbere ni ukureba ibibazo by'abaturage. Kuikara kwa ofisi Goma hautayua shida zenye watakuletea, shida zenye wanakuletea ni za kidogo parapora zenye utaenda kuterewa. Kubera ko ibibazo twebwe batuzanira mu biro bishobora kuba bikeya ugereranyije n'ibibazo wigereye ku kibuga cyangwa se kuri tere ngo umenye ibibazo abaturage bafite. Tulianzia Twatangiriye Tongo, tujya Kabizu, tujya Butare, tukaenda tujya Bambo, tujya Kishishi, tujya Nyanzare, tujya Katsiro, tujya Mweso, leo tuko tujya Urero. Uyu munsi turi Kicanga. leo. Kwani FDLR ziruwa watu kwa Rwanda. FDLR rero zishe abantu mu Rwanda, Danganya watu. ziri kuza rero gutoza n'abantu abana bacu bakiri batoya iyo mico itari myiza. Waachane na FDLR kwani Bamennye amaraso mu Rwanda, bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ivangurabwoko. kwetu kama ginsi FDLR ziri. Murabizi mwese ko FDLR zamennye amaraso mu Rwanda. Kuje kwetu wenye wanataka wakuje kwa jeshi. Abantu babishaka nibaze maze mu gisirikare, abatabishaka nibazana intwaro zabo bazidushyikirize bigumire mu rugo. Sawa ginsi tunafanya fasi. Ibyo byose twene nibyo tugenda dukora ahantu hose. Tunarudi kwa ofisi Goma, tunataka angalia kenye tutaweza, kenye hatutaweza. Ahangaha rero i Goma tugiye kureba ibyo dushoboye, ibyo tudashoboye tuzasaba ubuyobozi bwacu izindi mbaraga badufasha. Tutaambia hizi maoni zenye zina intervenir. Ikindi kandi tuzabwira aba baonije cyangwa se abangaba y'imiryango itabara imbabare bafasha abantu, hari ibintu byinshi batabafasha. Hari nk'uduce tumwe na tumwe twanyuzemo tugasanga abaturage nta mazi bafite, kandi rwose ubwo bubasha babufite bwo kuba babahereza amazi. Le gouverneur du Nord Kivu réaffirmait sa volonté de rester à l'écoute des préoccupations de la population et d'accompagner les Guverneri rero yagumanye n'abaturage akomeza kumva ibibazo byabo bafite, ndetse rero abenshi rero bahisemo kwiyunga kuri M23 ndetse binjira mu makamyo nk'uko muri kubibona, kujya gutozwa na ARC kwinjira mu gisirikare cya AFC M23 nk'uko muri kugenda mubibona.